Napovedani povračilni ukrepi Kitajske bi se tako dotaknili politično pomembnih gospodarskih sektorjev v Združenih državah Amerike, kot je denimo kmetijstvo. Peking zagotavlja, da si trgovinske vojne ne želi, se je pa vsekakor ne boji. 坚持搞单边主义和贸易保护主义行径，中方将奉陪到底，不惜付出任何代价，必定予以坚决回击，必定采取新的综合应对措施，坚决捍卫国家和人民的利益。 Trumpov paket napovedanih carinskih dajatev v vrednosti $100 milijard sledi že pred časom napovedanim dajatvam v višini $50 milijard. Trump torej vztraja pri politiki protekcionizma in trgovinske vojne, čeprav ekonomski analitiki dvomijo v uspeh takšne ekonomske politike. Let's look at the most recent example of 2002 when President Bush imposed actually 30% steel tariffs. And that was repealed 1 year after. And the reason for that is it hasn't done any change in the trade deficit. As a matter of fact, imports of steel increased by about 15%, while the domestic production was up only 10%. And 200,000 jobs were lost. Trgovinska vojna ne škodi le vanjo vpletenim gospodarstvom, pač pa posledice občuti vsa mednarodna skupnost, je prepričan generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. I hope that this tension will be able to subside, and I hope that there will be an agreement to be established between the two countries on the way forward, because obviously if we enter into a generalized trade war, there will be a very negative impact for us all, for the prosperity of the whole international community. Toda Trumpova administracija je na takšne pozive gluha in vztraja, da ne gre za nikakršno trgovinsko vojno, pač pa le za oblikovanje pravičnih ekonomskih odnosov. Samo ti naj bi namreč zagotavljali pravično blagovno menjavo med odprtimi gospodarstvi. This is not about trade wars. This is about holding to the laws and the customs of free trade and holding violators to account. It's not about war. A te besede zlasti ameriških kmetov ne pomirjajo. Ameriški pridelovalci soje, ki so doslej kar 60% pridelka prodali na Kitajsko, se bojijo, kaj bo prinesla kitajska odločitev, da sojo kupuje drugje. Negotovost muči tudi ameriške prašičerejce, ki opozarjajo, da je na izvoz vezanih več kot 100,000 delovnih mest v panogi. Ta delovna mesta bi bila ob dodatnem zaostrovanju trgovinske vojne zelo ogrožena.